I am very pleased to be speaking with you today. I hope that you are as excited as I am to welcome the second half of this year. This is the debut of another season that will allow you to achieve your goals. So let me tell you something important. I want you to stand tall and show the world what you're capable of. And never give up. I know it's hard, I know it's a lot of pressure, but trust me, it's worth it. Try and try again. Feed your mind ideas of success and boosts of motivation. You're not weak or ordinary, you are powerful and remarkable. Because your insides burn with determination. Forget all your pain and think about the future. But don't panic, trust in yourself. Don't wallow in the valley of despair, because studying is your weapon. This last period is a golden chance to make up for the first one. Now is the time to rise from the dark and shine. Now is the time to wake up. Now is the time to say, I have a dream and I will fight for the sake of it. A hard journey is waiting for you, but I believe in you. Studying is your way to translate your power into success. This is your chance. This is your opportunity. So take it. مساء الخير أعزائي التلميذات، أعزائي التلاميذ. تحية تربوية لجميع الطاقم التربوي والإداري بالمؤسسة، وجمعة مباركة للجميع. أهنئ جميع التلميذات والتلاميذ على نتائجهم الدراسية السارة، وأتمنى لهم مزيد من التوفيق والمثابرة. ولكن لا بد من التذكير أننا ما زلنا أمام أسس آخر مما يتطلب منا بذل المزيد من الجهد والمثابرة. وكلمتي اليوم موجهة لتلاميذتي الثالثة إعدادي على وجه الخصوص. هل تعلمون أنكم متابعون بمراقبة مستمرة في جميع المواد المدرسة، وأن المراقبة المستمرة السنوية تحتسب بنسبة 30%؟ هل تعلمون أنكم مطالبون بمحادن جهوي في 7 مواد، وهي اللغة العربية، اللغة الفرنسية، الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، علوم الحياة والأرض، الاجتماعيات والتربية الإسلامية؟ هل تعلمون أن معاملات اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات في الموحد الجهوي هي 3؟ هل تعلمون أنكم مطالبون باختيار أي مسلك دراسي ستتبعون، وأنكم مطالبون ببذل المزيد من الجهد؟ إني أدعو جميع التلاميذ إلى الإخلاص في دراستهم وإتقانها، فقد أكد لنا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام صلوا عليه أن الله رحم عبدا عمل عملا صالحا فأتقنه. لذا فتوكلوا على الله، بعونه تعالى ستفلحون في دراستكم إن شاء الله. وشكرا على حسن إنصاتكم. Bonjour, chers élèves. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour célébrer la fin de la première semaine du deuxième semestre. Presque 5 mois se sont passés depuis le début de l'année scolaire. À la fin de cette période, 2 types d'élèves sont distingués. Ceux qui ont eu des bonnes notes et qui ont rendu fiers leurs parents, et ceux qui ont eu des mauvaises notes et ont déçu leurs parents. Maintenant, nous commençons un nouveau semestre, autrement dit, un nouveau départ. Maintenant, je souhaite que les élèves en difficulté puissent changer, et cela en écoutant leurs professeurs, en arrêtant de bavarder en classe, en faisant leurs devoirs et en révisant leurs leçons, pour se préparer à l'examen régional, afin d'avoir de très bonnes notes et satisfaire leurs parents. Et c'est pour cela que je vous conseille à fournir un effort et à vous surpasser. Très bonne chance et bon courage.